Салом алейкум тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба канали ман. Номи ман Зоир аст. Анаки оз мо аз шаҳри Нижневартов сини Нефтиюганс рафтесем ҷанга. Ана мо оз дар роҳ қарор дорем дар як чи кафе. Гостиница кафе нигоҳ кунем, инҷа як чизи зур. Ман пеш шуморо нишон медиҳам. Мошино аҷоибот нигоҳ кунед. Ҳам мошинода гап незнед ки. Хай ҳамхелие ина. Ин гостиница кафе автостоянка будай. Ҳол мо рафтесем. Хай корбора бо сар кем, бо ҳамун ҷангал, бо ҳамун экскаватор. Каси экскаватор шидания ина юра ҷурай мо тео кавдем қати. Юра как настроение у тебя? Ина, настроение аҷоибота. Касе ки мехоҳад экскаватор шидан, марамат ҳамин канали ма описанида мемон. Номерои телефони Людмилана, учебный центр дар шаҳри Пскова ва экзамен ҳамашда ёрдам мекунем онлайн. Хондан онлайн ай. Дар паноҳи Аллоҳ бошен, видеоро давом метем. Ширинар истодагӣ ай. Яъни гахки ҳама ях техникаҳо ина соғ саломат расидем мо дар базамон. Техникаҳо истодагӣ анд. Бая азоб заводил кем ина нагнетателя. Ира қатид нами редуктора маслаш алиш кандакор. Озине дерта. Бисмилла. Ҳама бар. Нигоҳ барфоама тоза кандакор. Табиати Нефтиюганск. Барф азанама. Нема кели кору бо. Я заводи кадем гарм шуд, ҳама иштар вебас рӯзи кор кард. Худо аз мо маташкир. Боз я назар педод мекунем. Видеоро давом метем. Ҳаёта бинем. Барту закадеса. Эй, рафиқи мо мега ки ман камерада нағалтам. Баъд ай выходной хеле биромади, ҳама барф, тай барфда шернара стойкаш истодагӣ ай. Инами гарадока. Оза айҷа 50-60 километр дига уҷа мирем дигари гарадок. Нашуд ремонт ҳеҷ алахон нашен. Экскаватор аями каси экскаватор гусинишини да кор кардани ай. Аями ремонт алахон нашен. И трактор беста ҳама корхона места. Кори ҳама мебура, дига механик медава. Пеш-пешту медава ки ами трактор кор куна. Ин ҳамун специалист дарди экскаватор нафаҳма. Хай у шланг планг мекафа. У ҳеҷ гап надора. Амрӯз сурат мегири, ватсап қатроӣ мекунӣ. Хай бо читон бугум. Инаи свайбойши Коля. Коля, передай привет Таджикистану. Привет, Таджикистан. О. Как тебе таджики? Холодного севера нахуй. Солнечного Таджикистану. Привет. Таджики вот такие пацаны. О, молодцы, спасибо. Ира тометан хеле двигаться мекунад. Ишо немножко нигоҳ кунед ана. Тометан кушод мешавад да мақсад. Ки намехунҷа гусиница. Там ана нигоҳ кунед. Диден? Мекунем шернара да трал бор мекунем. Тамошо кунем. Погнали, Коля, смотри.
лайка, промеждаке, подписаться, что-то хаме подписчиков сыз, хаме я ташкил кинем, вақто амра обод кинем ки блогера узбекон 7000 подписчик дорам вақто омадид. Алай жадам омадем рафта мошин вайрон шид нигоҳ ки трасара. Алай север мега север ашиб не прощает, да, меган ку ам хеле ина вайрон шид. Ина ме агане дина ремонтш кан буд бечора ме рафиқимо ина нигоҳ кине. Ина най трубка кафит мошин на хаду мурд. Е барои ам бачаҳое ки меган як подписчик гуфт ки ами камаза гуфт дар бораи камаз как видео ку ба гуфтам ки хай майли видео мекунам лекин ман маслиҳат наметам ки камаз да бирин шофёрӣ кор кунӣ. равинам ҷоз як трубка кафит қариб дар бигира мошин. ҳа дигар шеринара бор кардем шеринар аҳа барфа задеста шеринар занҷирбанд хай бо чи нишон тумтум ами қишлоқ шаҳр неста неки ами пири устолбай ами устолбо ҳамаш дар бораи нефт качад киня ина кучи пари май на нигоҳ кунем бор кан ам ҷилу пустака рафтистем короче як 5-6 километр ам ленаи устолба мерам акохи ҳар рӯз мара бурда оварда нагирам гуфта бурда гиям хай ҳозир ремонт мекунем специалистан дару звонша меомад пагнали гуфти урусо неки ҳаме подписка чота 647 шидай абля балока 1000 канда ку бачо дастгирӣ кинен а бача ичига и хинаки раби ма дар хизмати шумо ҳозир уже идаме 28 январда як экзамена кази набутона брава боспора документоша бигира правара давом метем видео ина рафиқ мурави ала песар кадас чиш када ина я трубка кафи давда трубка ралиш када шланге рафтаги ку ам було кафи давда амро талиш кад ҳозир ку намедонам заводит кинем ку мешава намешава хайна ми каси дар бораи камаз як подписчик гуфта не камаз намешава ма маслиҳат наметавонам ки ам шофёри камаз кор кунем хай барои ёдгирӣ биёй кор кунӣ мешава ёд мегирӣ баъда ёд гирифтан инамар давай заводи код заводи погнали лёша бисмиллаҳи роҳмани роҳим рафтем хай ами кору бурда самое главное ами экскаватор шида кор кунам ами тениш ами якум рӯз без проблема кор кади вақте опыт мегирӣ иштака ана без опыт боша ами якум дим сеюм рӯз дигар омӯхта мешавад уже мефаҳмед чӣ гапа неки чиз боиматон наҷа ҳам видеоро давом метем погнали трассада рафтестем да нигоҳ автоб ҷонак биромада автоб ҳамин автоб зурайда ҳамин драхтора ҳеч ка намешунад худшон мебироянд дар тоҷикистон ҳамин драхтҳои чи меша овурди намебироянд ман ҳар сол ҳамин тоҷикистон мерам 110-120 драхт мешунодам биём мерам ҳамин 110 мумкин 10-таша 5-таша кор кадеса зиндаи қабидаи тамом ҳамин трасса маска рабиден маска дар дуруи мошин маска қатӣ мера гаи муқама 5000 штраф фирмада хай видео давом метем подписчика зиёд кар накун рабиден ҷуро тормози ана аждора би балод мекард ана нигоҳ кард ҳозир ман шофёрро гуфтам без ана нигоҳ кунед чӣ хел гусиницаҳошон би чӣ хела ёда лижнёвка дар кор нест ана хел том мехӯрам упарадай уш ишта падава некай ишта нигоҳ кунед ҳамватано и торф ана чека меёрам баъд мошинода бор мекунам торф чизи қимати ана нигоҳ кун прара 22 погнали
دیدین هموطن ها این هم خیلی جدا هوید میتن میخری میچری میگرده این اورالوی نا اورالوی نا اوه ما قریبی توچکمون در اصلی سیدم براوی در رفته سید شما فقط دستگیری کنید هم پتپیشیک زیاد کنید که همین گیزالش دستم پتپیشیک نیست باور که میگم که برای مردم توجیکن همون بچه‌ای که همین ویدیو من تماشا میکنید خیلی دم در کار نمیشه پتپیسا سکه چیگم پول نمیره پول نمیخره یکم کم بغل میبینم این یوتیوب پادم خیلی تو پتپیشیک نباشه لایک نباشه ویدیو تا نمیپرته یا ها ویدیو دوام میدی پاگناله روی چه گارو فی کالیسو اومدیم خیر هستیم ماشین فرقی مینا کماز ببین ما خوش میشیم ماساج کی دیست اما یا اینم جا اومدیم کارو شده باو خنک با درجه اولیش فقط شما دستگیری کنین تمام زنجیر پیچ کن اومده